İşingeri olsun jenge. Алтынай, жашың канчада? Yaşım taşı senin ne var? Амей? Sen burada muhabbetinde ne var? Muhabbetinde ben çoğutkom. Sen bilesin de ben bilem mi? Anne жетиндер окубайт деген закон бар экенби? Zakon takanın bilmem. Ağzını baldan okuyamazsın bu benimce. Ey Катын, sen качантан бери эл башкарып калгансың? Алтынайды окутсаң окутуп алып кете бер Алтынайды. Sabahты bana gideceğiz ayt. Alıp getse. Yemi uğuttu barınca mı? Erdiren geçke ben duran mı? Yürü altına geç. Hadi toplama. Toplama. Ya kızım ne koyuyor şimdi? Ey Катын, sen menden bildiğin oyunda kalgansın mı? Алтынай, сен шаарга барып профессор болушуң керек. Ооба агай, мен сиздин ишениңизди жактайм, мен профессор болом. Кайран теректер, кайран гана теректер. Андан бери канча мезгил өттү. Ошондогу Дүйшөн агайымдын айткандары орундалып, профессор болдум. Бирок агайымдай ары билимдүү, ары акылдуу адамды кездештире элекмин. Ошол мезгилдер дале эсимде, көз алдымда сакталуу. Теректерди көргөн сайын агайым эсиме түшөт. Мугалим менен дарак деген чын экен го. Менин асыл агайымдын колунан өнүп чыккан теректер. Кошко теректер. Бар оноюм Ассен деп түнү бою ырдап сайрайым